Sisi wenzako tuna Mungu, tuna Mungu, na angetuacha hata sekunde moja wangalitumeza kwa meno yao. Angalituacha hata nukta moja, hadithi za maisha yetu zingekuwa zimeshapotea. Angenyamaza tu hata sekunde moja, wangesha tula nyama mbichi, wangesha tumeza muda mrefu sana. Kwa sababu sio kila anayekuchekea anakuwazia mema, sio kila anayekupongeza anakufurahia, sio kila aliyeko kwenye meza yako amekuelewa. Wengine ni kina Yuda, wanakuchekea lakini moyoni wamebeba roho ya mauti na wanaomba aharibikiwe, aharibikiwe. Na ndio maana ahimidiwe Bwana asiyetuacha kuwa mawindo kwa meno yao. Mitego yao imevunjika, nafsi zetu zimeokoka katika mitego ya muwindaji. Acha Mungu aendelee kuitwa Mungu. Kwa nini? Halali, hasinzi, anajishughulisha na mambo yetu. Wanapoenda kwa Balaki kutuloga, Mungu anamwambia mzee Balaki, unamlaniji ambaye nimembariki? Kwa kuna watu wanashangaa, wanakazana kuloga lakini bado unabarikiwa. Leo waambie, nina Mungu kwenye maisha yangu. Maisha yangu ni Mungu, biashara yangu ni Mungu, kazi yangu ni Mungu, ndoa yangu ni Mungu, cheo nilichonacho ni Mungu, uhai nilionao ni Mungu.